bukele Perfect TV bengitheni ngini ngishilo ngasoda mase niphathela wonke amacika akhona la wathi angithi hayi pipipipi ivale mfana lalela ngayitshenile ukuthi ikhehla lami leli sasikuphethele lo podcast namhlanje 10 nalo aningasali ngaphandle bathi njalo njena ikhona imbizo yithi yona sibizo leyo namhlanje iyona impela lenzo umbuzeni le percent yebo yes nawe baba uthi ungasali ngaphandle namhlanje uzosupporta nangumfana omncane wangakini enza into enhle kangaka kufanele kuyangiphoqa mayifika ingane zithi baba sicela kube khona emcimbini wethu kanje ngoba ngiyabasupport ngiyafisa ukuthi izingane zangakithi eSouth Coast zikhuphuke zibe ama-artist futhi la eBell Center ngathi nje kuyaqala ukuthi kuphithizele kanje uMaskandi mina ngikhulele le Bell Center mina ngicathi ngina 15 years to 20 years ngiriyeza la ekhaya kodwa abantu ababa strong la abantu be-jazz ababana balandeli ngoba phela le ndawo esikuyona njengoba seniyobona ikephe ezingaka nje olwandle sisemtateni nje indawo international abantu abasuka emazweni angaphandle yonke indawo ngithi nje mina ngingakusho ngithi umbuzeni akaqhubekele phambili umfana ayibambe angadlali abanye abantu abazothi hayi umbuzeni simbone ephuzile simbone edakiwe udake wasenzani utshwala kunankinga okwathi abantu abangaphuzi kuyithithithe nje umuntu ezachayela ihudi imoto ongaphuzika so ongaphuzi zokwenzani enza into oyithandayo nathi sezinto esiyithandayo ngithi mbuzeni phambili mfana wami mawukuthi uyafuna ukuphuza akayiphuzele umsebenzi wephambili futhi ahlonipha umsebenzi wakhe emengamshaya umkakhe mina ngina 35 years ngishade nomfazi wami hayi kona ke angiphuzi ngiyathinta nje yathinta ngiyathuke mawuthenje kancane ngiyathinta nje kodwa ngami angimthinti ke ukuthi ngimshaya kodwa umsebenzi futhi uyaqhubeka yaphambili nje futhi noma ngathiwa ngibizwa ndawo akuhlungula hayi ayikho mina nje mntama ngathi nje iradweni ayiqhubeke ne-TV yeni yephambili wonke ama-radio station ngeke ngiwabukele phansi ngingathi i-TV i-radio station ama-community radio afikile futhi nawo afika aba nebhalansi enkulu ngoba ukhozi belulodwa nomhlobo wenene nalawa amanye ama-radio station kodwa kuthe makufika ama-community radio uyakwazi ukushaya igolide nje ungavanga ufike nje eradweni vele ukushaye nje ngama-social network yafika le TV waba yona kuphela Perfect TV kuphela very nice TV futhi ngiyajabula ukuthi ngibonge ukuphuma ku-TV engiyibona ku-cellular phone afethu ngishathi ikhehla lami ngiliphathela la siyabonga baba umnyando sibonga isikhathi sakho ukuthi uhloniphe nathi uzokhuluma niphile nje nikhule nisebenzise isizwe liye phezulu ngiyabonga bukele Perfect TV sithi njani thina next time